дай в Твоей силе мне знайти потеху. К Тебе вздыхает мое сердце плачет, дай в Твоей силе мне знайти потеху. Тебе молюся, Боже милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и все в небе дивы, навеки вечны, Боже наймилейший, Тебе самого и все в небе дивы, навеки вечны, Боже наймилейший. Будь хвала Богу, Тройцы всемогутной и животворчей, вечной назавсёды и нераздельной, и одиносутной, у Божей моцы знак любови згоды. И нераздельной, и одиносутной, у Божей моцы знак любови згоды. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, дай померлым вечный отпочинок и прими их у Твое святво. Распочинаем, дорогие братья и сестры, святую имшу жалобную, подчас якой мы будем молиться за наших близких померлых, и які одошли з гэтага свету па нагароду да Пана Бога. У особливый способ молимся за Марию Бубен, за Яна Буткевича у 13-ю годовину пасля смерти, за Яна и Эдварда сям'і Богдановичаў, за Бранислава Селятыцкага у дзень пахавання, за Анатолия Демидовича, за Ядвигу Мечислава Генефу Чеслава сям'і Садовских, за Станиславу Русецкую, за Эдуарда у 6 месяце пасля смерти Юргилевич, за Тересу 26-ю годовину пасля смерти Петра Семляшчевич, за Яна Барковского, за Марию и усіх померлых сям'і Ястремских, Гриневич, Харевич, Заблоцких, Шукевойц, за Виктора Федоровича, за Дмитрия Островка, за Станиславу Фальковскую у 30-й день пасля смерти, сям'і Фальковских, Лешневич, Купчавойц, Адамович, за Марию Козловскую у 4-й месяце пасля смерти, за Янину и Тадеуша Кахановских, за Ирину Марьяна Полубинских, за Казимира Генефу Семилитвинович, за Франтишка Богуславского у 35-ю годовину пасля смерти, за Стефанию Зенона сям'і Богуславских, за Ядвигу Георгия сям'і Талалаевых, за Зенона Богушевича, за Чеслава Лещевича, за Тересу Синкевич у 8-ю годовину пасля смерти и померлых сям'і Богушевич, Гируц, Урбанович, Куравович, Климович, Герман, Акушка, Патрашкевич и Вишневских, за Станислава Байдана, за Вадима Виктора, сям'і Шукевойц,
за Зофью и Яна Семишукилойц, за Геннадия и Эдварда Петровских у другую с половину годовину после их смерти, и померлых семей Петровских, Янковских и Подгайских. Просим Пана Бога, каб оказал нашим померлым близким свою милосердность и принял у своего владарства у небе. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, каб мы могли годно удельничать у этой найсвятейшей вяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Божа Творце, Откупителю всего человечества, выслухай наши молитвы за Твоих слуг и служебниц, и пробачи ему все провины. Нехай они спознают Твою милосердность, якой заусёды прагнули. Праз Христа, Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобой живи во владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. У тыя дні анёлы приспешвали Лота, кажучи: «Устань, возьми жонку твою и двух дочок твоих, якія у цябе, каб не загинули ты за беззаконні города». А паколькі ён марудзіў, то мужы тыя з літасці Пана да яго узялі за руку яго і жонку і двух дочок ягоных, і павялі яго, і вывели за город. Калі ж вывели іх звонку, то адзін з іх сказаў: «Ратуй жыццё сваё, не азірайся і нідзе не спыняйся ў гэтай ваколіцы, ратуйся на гары, каб табе не загінуць». Але Лот сказаў ім: «Не, пане, воз слуга твой знайшоў упадабанне ў вачах тваіх, і павялічыў ты міласць сваю да мяне, каб уратаваць жыццё маё. Але я не магу ратавацца на гары, каб не засталася на мяне бяда, і я не памёр. Вось блізкі гэты горад, каб уцякаць туды, і ён малы. Я уратуюся ў ім, ці ж ён не малы, і будзе захавана жыццё маё». І сказаў яму: «Вось учыню яшчэ я і гэта для цябе. Не знішчу горада, пра які ты кажаш. Спяшайся, ратуйся там,
бо я нічого не можу учинити, покольки ти не увойдеш туди. Тому і названий город гэты Сегор. Сонце узошло над землею, і Лот увайшов у Сегор. І спалав пан над Содомом і Гомору дождь серы і огню ад пана з небесаў, і знішчыў гарады гэтыя і ўсю ваколіцу, і ўсіх жыхароў гэтых горадоў. І расціваў зямлі, а жонка Лота азірнулася назад і ператварылася ў слуп солі. Раніца на світанні устаў Абрагам і пайшоў на месца, дзе стаяў перад абліччам пана. Паглядзеў ён на Содом і Гомору і на ўсю паверхню зямлі гэтай ваколіцы і ўбачыў, як дым уздымаецца з зямлі, быццам дым з печы. Калі ж Бог знішчыў гарады гэтай ваколіцы, успомніў Бог пра Абрагама і вызваліў Лота ад знішчэння, калі руйнаваў гарады, у якім жыў Лот. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Твоя милосердность, Пане, перед моими очима. Твоя милосердность, Пане, перед моими очима. Проверь меня, Пане, и выпробуй, доследуй мое нутро и сердце, бо Твоя милосердность перед моими очима, и я поступаю поводле Твоей правды. Твоя милосердность, Пане, перед моими очима, не загуби душу мою и с грешниками, і життя моєго з людьми кривожерними, у руках яких злодейства, і правиця яких наповнена подкупом. Твоя милосердность, Пане, перед моими очима. Я ж ходжу в своей беззаганности, вызвали меня и злитуйся надо мною. Нога моя стоит на ровном месте, на сходах я благословляю Пана. Твоя милосердность, Пане, перед моими очима. Аллилуйя, аллилуйя. Сподяюся на Пана, довіраю Його слову. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі Jezus увайшоў у човен, увайшлі за ім ягоныя вучні. І вось пачалася вялікая бура на моры, так што човен накрывалі хвалі, а ён спаў. І падышоўшы, яны разбудзілі яго, кажучы: «Пане, ратуй, мы гінем». А ён кажа ім: «Чаго вы спалохаліся малой веры?» Тады, устаўшы, забараніў вятрам і мору, і настала вялікая ціша. А людзі дзівіліся і казалі: «Хто ён такі, што вятры і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Уміловану Христі Пану, брати і сестри, далей триваєм у наших розважаннях адносно Єсуса Христа, нашого Месії і нашого Збавці.
Учора, коли ми з вами у Євангелії розважали тое, што Єсус, Ён пераплыў на чаўне з аднаго боку возера Галілейскага на другі за натоўпу людзей. І сённяшняе Євангеліе ідзе такі лагічны працяг, што пасля навучэння яны пачалі пераплываць у другое месца. І менавіта, калі была ноч, то пачалася вялікая навальніца, бура на моры, і човен, безумоўна, пачаў хустацца па фалях мора, і човен пачаў, скажем так, тануць з-за таго, што хвалі яны напаўнялі гэты човен. І менавіта сённяшняе Євангеліе паказвае нам адну галоўную праўду. Дагэтуль Езус Христус, Ён вучыў усіх людзей праўдзе тое, што Ён Месія, што Ён Сын Божы. Пазней Ён пацверджваў праз цуды, праз аздараўленне хворых, праз размнажэнне хлябоў, праз аздараўленне і выгнанне злых духаў з апантаных, тое, што Ён Месія, і паказваў моц сваіх слоў. І сёння праз тое, што Езус, Ён сказаў, што звярнуўшыся вятрам і мору і фалям, каб яны, скажем так, успакоіліся, таксама Ён пацвярджае моц сваіх слоў. І самае галоўнае, мае дарагія браты і сёстры, што ў сённяшнім Євангеліі ёсць, скажем так, два моўных такіх моманта. Перш за ўсё, моўны момант для нас, веруючых, гэта значэнне двух сімвалаў. Першы сімвал – гэта сімвал чаўна і мора. Безумоўна, човен – гэта асацыяцыя і таксама асацыяцыя нашага з вамі жыцця. А бура мора – гэта ўвесь свет, які нас акружае. Нягледзячы на тое, што бура на моры, яна заўсёды была і будзе удараць у нашае жыццё, у аўтарытэт Касцёла, у наказы Божыя, бо ўсё часцей і часцей можам пачуць пра тое, што якісьці там навуковец, ён збадаў там нейкі урывак з Євангелія, ці ён збадаў, напрыклад, тыя сасуды ці не сасуды, і пачынае праз гэта падырваць аўтарытэт Касцёла ці падырваць, напрыклад, нейкі з цудаў Езуса Хрыста. Але мы добра ведаем, што човен, ён выстаяў, нягледзячы на ўсе фалі, бура гэтага свету. Таксама, мае дарагія браты і сёстры, адбываецца з намі. Калі ж мы сябе лічым чалавекам веруючым, а нягледзячы на тое, мы маем слабую і малую веру, то бура гэтага сучаснага свету, якая ударыць у нас і будзе ў нашым, скажем так, галаве, у нашым сэрцы сеяць нейкія сумневы адносна нашай веры, то, безумоўна, наш човен нашага жыцця, безумоўна, прыйдзе час, і ён разаб'ецца
аб хвалю. І тады наше жыццё і увогуле наша вера, яна пацерпіць бяду. І другі сімвал, які вельмі важны, тое, што у чаўне Езус адпачываў і спаў. Безумоўна, калі мы у наше жыццё запросім Езуса Хрыста, нашага збаўцу, калі мы будзем прасіць Яго, каб Ён быў з намі, быў у нашым штодзённым жыцці, каб Ён узяў мяне за руку і вёў па жыцці, то, безумоўна, наше жыццё, нягледзячы на розныя цяжкасці, труднасці, шэрасць, будзе моцным. І, безумоўна, дзякуючы сяброўству з Езусам, наша вера, яна будзе моцнай. І самае галоўнае тое, што наша вера, яна будзе расці і развівацца. Не будзе, як, напрыклад, гэтае зерне з Евангелія, якое прарасло падчас сакраменту хросту, але, напрыклад, узрастае, напрыклад, у пустазеллі, і гэты пустазелле, асот, церне, яны заглушаюць. Так і адбываецца з нашай верай. Пад рознымі уплывамі злымі наша вера, яна заглушаецца. І таму, мае дарагія браты і сёстры, безумоўна, не трэба дзівіцца таму, што, напрыклад, дзеці, часам, якія ходзяць на катэхезу, яны больш ведаюць, ніж асобы дарослыя. Бо, напрыклад, можна сказаць тое, што хто забараняе асобам дарослым адкрыць той же самы інтэрнэт і пачытаць, напрыклад, з аўтарытэтных крыніц ту ці іншую інфармацыю, каб паглыбіць свае рэлігійныя веды. Таму, мае дарагія браты і сёстры, жадаю вам, каб усё ж такі наша вера была моцная, каб у нашым штодзённым жыцці Езус быў на першым месцы, каб, дзякуючы ягонаму сяброўству, мы былі сапраўднымі шчаслівымі дзецьмі Божымі. Да Бога Айца, які заклікае ўсіх сваіх дзяцей да святасці, узнясём з пакорай супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб мужна кіраваў Христовым касцёлам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у матэрыяльным дабрабыце, каб памяталі аб патрэбах сваёй душы. Цябе просім. Памолімся за нашу парафію, каб наша парафія была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Памолімся за моладзь і тых, хто сумняваецца, а таксама за ўсіх тых, якім не хапае веры ва ўласныя сілы, каб яны знайшлі сапраўдную моц у даверлівым адданні сябе Хрысту. Цябе просім. Памолімся за нашых памерлых, бацькоў і дабрадзеяў, а таксама ўсіх тых, якіх мы ўспамінаем у гэтай святой імшы складковай, каб яны маглі вечна праслаўляць Бога ў небе. Цябе просім. Памолімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб кожнае спазнанне ўласнай слабасці
умацовывала нашу веру у Иисуса. Тебе просим. Всемогутный Боже, мы доручили Тебе наши просьбы, верим, что Ты наполнишь нас своим спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Иисус дає нам збавлення, Иисус нам дає спокой, дай Його шлем своє моленье, Иисуса славить голос мой, Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господ мой, им я отшукав, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу яхвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими яхвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на даре, кем ахвяруем Тебе за души Твоих слугов, як дал и ласку християнской веры, дай так само из нагороды за то, что и не жили сгодно с Йою, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердцы. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, дзеля отпущения грехов. Гэта чините на мою память. Гэта великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пані, про костьол Твою розсіяне по усім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про усіх, хто Твоя ласка дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом і Обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, празу все веки вечные. Амен. Памятаючи збавленные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкава згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой, Пане, нехай заусёды буде з вами. Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Jezu mój, ja nie warty, kab da mnie uwajszał, dy swoim słowam duшу odnowisz, mia nie uratujesz znów. Тіло і кров покину, нам грешним споживать. Крошечці хліба сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Тіло і кров покину, нам грешним споживать. Крошечці хліба сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Ласка усіх криниця, Збавца і лекар наш, про своє рани, Єзу мой Пане, оздоровляєш нас, дариш слабому силу, каб болей не грашив. Дай же мне, Божа, каб день свой кожный я в Твоей ласці жив. Дариш слабому силу, каб болей не грашив. Дай же мне, Божа, каб день свой кожный я в Твоей ласці жив. Молимся. Ojcze łaskawy, zmiłuj się nad Twoimi sługami помервами, за яких мы складаем Тебе гэту ахвяру, яка даруй их ласкай святого Христу, дай им так само полноту радости вечной, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta
śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.